Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhir tu si lian sang puya. Chief Minister Pulal do Oman Vuin Khan Prime Minister Narendra Modi la Union Minister dangte akom. District Pariata Village Council la Local Council ta hmun rok no khana turin thana nei hunatan tun thla January ni somthum ruat ani. Union Cooperation Minister Amit Shah chuan kumsang ni somni pasari chuan India chu belamchi palsa ain to del to angati. Tun thani saria Bangladesh ram in than pui nei ani don. New Delhi Sarkar lai pui dorakal Chief Minister Pulal do Oman Prime Minister Narendra Modi le Union Minister dangte akoma Vuin Khan pu Modi hi Chennai na mu a Mizoram hason zen atan kong kima in hong taka an tho pui tur thu pu Modi chuna soya Pulal do Oman Mizoram din mun le ma thlir poi mo te hne na hina thlen ve bokani Chief Minister hian India le Myanmar ramri tu na man mek hi a hong tur mi pui te ron lova British Sarkar in Asiam ani a zofa te tan chuan barlui ramri ramle nam theda thendar tu ani ti soin voin thangin pom harsa anti em a ro relna pakhat noya omchu andu bera zokani ati a tuna ral tan te po an tan namsang anilova mani unaw anti senzom puite annia chu wangin thatak la du takalo tom hlom andu ani ati hebaka hian akhan bharat Greater India Project Rural hian Greater Mizoram po kalpui vendu hle ani ti soin inner line permit po tuna kalpui mek dan aya thazok le mumal zoka kalpui theinia ashriat thuathena Prime Minister Modi hiam rodna siam anhen na thlen turin lo cha ani Pulal do Oman External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar po pisa akoma Mizoram Myanmar ra tan de chungsang le thilpoi modangte an soi du nani Pulal do Oman External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar te hi Indian Civil Service batch khat sangkha ko somseri paseri batchmate an ewangim anin thian thle a in po takin Myanmar ramatangaral tan Mizoram lu te chungsang le Myanmar sarkar din mun an hu dan te an soi du nani Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari po Chennai nam hu a Mizoram kongpui sang Ministry of Road Transport no thote chungchang soipuin chakzo ka malak adut hu thena Union Minister ren suma harsana omlo tur thulo shila amaro chu Mizoram kongpui si na po tlai tam tak om thin chu angai mo thulo shilani Chief Minister chu na kai shwe sarkar thar chun chaktakin maladona an achievement polo enalong aventurina shilani Chief Minister Pulal do Oman hian NHIDCL in kongpui an siam na environment anti siat na sa thu Punitin Gadkari na hian thlen boka tun hu azon environment ti chelo thei ang bera na tho antum tur thu Union Minister hian lo shilani tun tuma Chief Minister in Delhi a sarkar lai pui thina tu te dorna hian a private secretary back official dang shuai nei lova Voina Union Minister of Road Transport and Highways at Tum hian Delhi lamalo cha mek Chief Secretary Dr. Unu Sharma Delhi Mizoram House Resident Commissioner P. Garima Gupta le po Alex Chong thu additional RC10 antroi om ani Voin Vekhan Sarkar lai pui Ministry of Civil Aviation Secretary Pu Vumlunmang Volnam le Chief Financial Controller of Civil Aviation Pu Vanaldin Afana tichon Delhi Mizoram House Chief Minister Pulal do Oman hi an hu a Lengpui Airport AAI emo Adani Group emo hne na hlan chungchang te Mizoram Helicopter Service helipad thazok nei dan tur chungchang te an soi hobani Mizoram Village Council and Local Council seat drop no khatura by election hunatan tun tha January ni somthum ruat ani Aizawl Sir Chief Champhai Mamit Kolasib le Khozol District Baka CADC le MADC Noya Village Council and Local Council seat drop no khatura by election ne hun January ni somthum ani thu hi State Election Commission chon Vuin Khan puanga seat drop chu tur candidate 10 January ni somthleng mingan pelu theanga January sompanga thleng in hudo na hun honni in January somthuma in thanani anga atuk January somthum pakata vote la te siarani ang by election ne turte hi Aizawl district VC paruka le MC Homsung Council patni a seat drop no khana turte Sersip Khozol le Champhai district VC pakhat veve Mamit district VC pasari Kolasib district le CIDC VC pathum veve le MADC Homsung VC patni ate ani Thingtlanga chengten hena sarkar lai pui hmulang ji sang te in shilchena le an chor thena tura chanlak be pui thakna Viksit Bharat Sankal Betra chu Aizawl le Champhai district al tuang taka kalpui ani Aizawl district VBS UI awareness campaign sil suk sailam khoru lian le hunma ka te kalpui chunjom le ni in IEC ven pani tir chu ani a he awareness program ma hen sarkar lai pui kalpui scheme sang mi pui te hna public announcement system hangin shilshiat ani a IEC material te Sani samni pili calendar de semani baka IEC ven mangin scheme sang video mi pui ma a chu ani bok heuna hen mun nga khuwa P
tel mingi chuan Central Sarkar scheme pakhat dam doin and connection so tum sakna golden card aman tangkai thu kan correspondent ashil ani ya nini huinga khwa kania central scheme golden card hi ka chhor tangkai emna sarkar dam doina injaina ya ka umpoi ka mang tangkai thedona central scheme jinga pakhat golden card hi ka chhor tangkai alom ka ti khop nai heavy BSY awareness program here in India Post Agriculture Department Health and Family Welfare Department Food and Civil Supplies Department Sarkar scheme and kalpui PM Kisan PMUY tele Ayushman Bharat Yojana noya mirnem tak anin zegluta scheme chungchang le ham thana sang mipui te an silfi ani Akaswani chon ham thana dong mienge maza ta koma social media en the turin a chop chuak ani Champa district a chon khobung le dung tang khu ate ne ni a hunai Mizoram State Rural Livelihood Mission noya malang na sang in silfi ani a khobung ICDS project noya Sarkar le piro manna sang te Mahatma Gandhi NREGN noya malang na te anin silfi ba ka golden card boy pui tu ten golden card ane lo le fellow enge maza tan ti fel saka Aadhaar card ti tharngai te chin fel sakan ni a gas subsidy bank account alu de lu lo ten en fi sak boka athona connection nei theiten hena connection form anda khatir bok ani voin hi khovel pum huwa pa middle horop man tan ni World Braille Day ni a heni pul hian Mizoram Blind Society chuan Mizoram middle zong te an mani en kol tu te Mizoram Sarkar ho tu te zoram mi puite du sangni sibayan buka khovel ram sanga braille mangin middle ten lekha te zirin hoting tam takanam to a Mizoram Middle School masaber chu April sompanga sakhajigo samseri paseri khan chandam na sipai polin kulasi pa andina tun thlengin middle ta na zirna in thatak le belfak taknin he school atanga le khazir chuak sarkar na thok to te po ingamazat anom to ani Social Welfare Tribal Affairs Women and Child Development malana zara Mizoram middle horop sudna to a heng te hian Mizoram middle zira te tan mason na tam tak khen ani chu ba ka tuna hian Braille cha untolovin screen reading software mangin middle tan po computer operate theya smartphone te po talking software mangin middle ten an ma ni in an mang thei vek to ani Chanchinthar hi Akaswani Aizawl atanga puan ani Union Cooperation Minister Amit Shah chon kumsani somni pasiri chuan India chu belamchi palsa ain to del to donati pusha chon tuna hian mung le grama te in to del ani to ti a voin khanu delia lo nei tu ten antar thar chua an fal na tur portal hong hala pal sama India ain to del thei nan lo nei tu te chon thei to pan chuati a kum ko kal ta chungin Punarendra Modi kai shuai sarkar chuan pal star chua pung turin kongtam takin mala ti a kumsani som pathum som palia ton maktadoi som pakwa thar choni in kumsani somni pani somni pathuma chuam ton maktadoi somni paruka apung to ani ati bok tun thani saria Bangladesh ramin than puine ani don tun tum in thana hian vote nei mi maktadoi za som pakwa an oma sidathum chu turin candidate sakha chu somsari an omdon ani Bangladesh ai mishing maktadoi za somre chuang an khosameka tun tum in thana hian political party somni paret an omdon ani Rorelai Awami League chuan Tram li sarkana chantumin sidani somrok porukan chu a abak sida bang hi an tho pui party te tan an kiana kumsang ni pakwatang khan Sheikh Hasina ka shoi Awami League hian sarkana an chang to up anel puiber le opposition Polian ber Jatiya Party JP chon candidate zahni somrok panga an neya in thana borok ralmong takom theinan venhimna thoktu thanem tak da ani a sipai ba ka Coast Guard te Border Guard Bangladesh BGB Rapid Action Battalion RAB an police le ansar te da anni Chanchinthar cherti topnan atlang pui Chief Minister Pulal do Oman Voin Khan Prime Minister Narendra Modi le Union Minister dangte akom District Pariata Village Council le Local Council tamun rong no khana tur in thana ne hunatan tun tha January samthum ruat ani Union Cooperation Minister Amit Shah chuan kumsani somni pasiri chon India chu belamchi palsa ain to del to angati tun thani sari Bangladesh ram in than puine ani don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani